Sas condiciones de su tempus e sobra de sa Sardigna videne che los serenos o pagunuilos. Sorventos an asulare débiles e moderados de sa banda occidentale e tendene a sa variabilidade da su portadie. Sos mares san a mostrare generalmente movidos, meda movidos atrettos in sa banda de su capisusu. Sas temperaturas mínimas antesse a mudar de rilievu, Casteddu deghe 7, Tattari 14, Nuggoro 13, Aristanis 20. Sas temperaturas massimas an essere in aumentu ligeru, Casteddu 30, Tattari 25, Nuggoro 24, Aristanis 26.